Talo falava o tala oto ole ni yaso. Ua tali atu le ofisa le taumanga e tusa le whaatala ula mai ala komite tina o le afio anga wa whenga mo se polo kalame whaalawiloa ina ia whaielo lato wa fio anga. O le tarusanga e anga i tonu le ai puipuinga o le tupao tina ma whanau teine mai sa wanga na sau noa le afionga i le so upor komiti le susunga ia se lau fata pere na tufuti. Ua e se tau whai le komite tina alo lato wa fio anga ina ia whaatau nu wina le nei vaenga ona o lova ia pea upenga ta whailangi ma la whaasala lau le tāua wa o onga mapulo kalame whaalawiloa a le ta umanga moe poponga tia e solo i se ai a fianga o le tutupu mai pea o sa wanga wa a fia iti nā mata maitai. O le whaanau nau ta inga lo komiti ina ia si itia le sila fia o tina o le a fio anga pe whaapewhea o na pae ina se lumana i file mu alo ta maitai o le atu nu olo o tutupuane. Ila sola ma le whaamoemoe wa a apa atu wai le ta umanga moe poponga tia ma whaaso atu le sila fia ia fuanga o le iai o le to telo tina mata maitai i le loi mata malingi whaanua noanga wha umatia ina le soifua manisi wa ainga whaamoemoi loto ona o le whaao o iai o itu ainga ese eso sauanga e a fia ile mafaufau tino atua maleanganga. O le anawa tau la o le nei aso ina ia matala matatalo e langolango ina ile una ia peo le tupao ta mama li e tau fia le sawaino tina mata maitai. E ma e ufo ile tali mai a tina e alai wha asua e whatatau lava ile mata upuna tala noa ina. Na whaafeta iai fo ila ile komite tina le amana ia ino la lato sa vali e le ta umanga e alai le tele le ta mai wa wha asua ina atu le ngata mua puipuinga mai sa wanga. Ai o le tali atu itai mea o mai ai nei ngayo inga. O se fianga le ta umanga o whaanga soloia na polo kalame wa iai nei le langolango sua ma le whaata ua fio anga le atu nuu ia na fuafuanga.